Ope dengan si bagikan kata di bata, mari si pindo begegeh man Tuhan, ras kita artoto kita. Bapa sini surga ikatakan kami bujur bandu Tuhan. Ibas kelengatindu nemani kami anak-anak ndu. Surah-surah kami baswarienda, ate kami magikan karena katandu. Ajari kel kami Tuhan, kelah arah kata si bagikan kami enda, ngasup kami ngangkaisa, bagi pendalan kenca ibas geluh kami tetap hari. Enda mempertoton pengharapan kami Bapa. Ibas Yesus Kristus, reh kami ertoto kukam. Amin. Kata di bata si jadi renungan man banta. Ibuat ibas kitab perbahanan Rasul-Rasul 10 telu ayat 40 Bagenda kata di bata. Sebab Tuhan go nuruh kami alu katana, go ku tetapkan kam jadi terang man kalak silanan dai di bata. Arah kam keselamatan seh ku kerina doni. Terjeng penggugenta ibas perbahanan Rasul-Rasul 10 telu ayat 40 Mejuah-juah man banta kerina, wari enda kata di bata ibas renungan ta si bagi kendai ibas kitab perbahanan Rasul-Rasul 10 telu. Ija enda mekap pelayanan Paulus ras Barnabas ibas ia meritakan berita si meriah. Makana ibas renungan ta wari enda itu dikena bahwa Tuhan kap sinuruh ia guna ersaksi. Renungan warienda pe ngingatkan kita bahwa ibas pelayanan tape kerina secara kita kala argini teken isuruh Tuhan guna ersaksi. Makana ikatakanna alu katana engkau ku tetapkan kam jadi terang. Arah kata enda isingatkan man kita kerina perpulungan Tuhan. Bahwa kita tetap bersaksi, ras kita menjadi terang. Adi si idah iba situasi gundari, ersaksi emkap jadi sada hal si paling penting ibas kekristenan. Makana selaku ngawani perpulungan, kata di bata labu terjeng man kita ngenca si begikan, tapi baci manjel masin teram. Rikurkan bahan renungan ta enda, ngatakan bahwa goku tetapkan kam jadi terang man kalak silana endai di bata. Ia juk kita kekelengan Tuhan ibas wari enda. Maka nakri nama kita perpulungan Tuhan. Ia juk kita jadi terang guna ersaksi Uga maksudna jadi terang ersaksi Maka na ersaksi kekelengan Tuhan labo terjeng kata-kata. Tapi baci cicidahkan arah perbahanan. Makana arah kita arah kesaksin ta arah perkataan ta, pengeranan ta, bagi perbahanan tandai. Nandangi kalak sila nandai di bata, idah na sikap kita. Makana itandai na di bata. Bagi si masukkan Paulus enda, ras Barnabas enda, guna ngatakan bahwa kita enda makap krina ersaksi sebab Tuhan kap sinuruh kita. Makana kekelengan Tuhan ada iteruskan na ibas ayat enandai pe arah kame keselamatan sehku krina doni. Jadi tugas teh kekelengan Tuhan luar biasa. Sebab arah kita me keselamatan baci sehku doni enda. Arah renungan enda kekelengan Tuhan isingatkan man banta bahwa dahin kita ersaksi enda cicidahkanlah bahwa kita sebagai anak terang. Cicidahkanlah terang singgo seh man banta man sekelewetta gelah tuhu-tuhu teman-teman tasilanandai di batandai pe itandaina jelas isekin di batai. Makana mari kita krina ibas renungan ta wari enda. Tetap sicidahkan terang. Tetap sicidahkan kemuliaan Tuhan. Selaku kita anak-anak Tuhan. Baci ermulia gelar Tuhan.
Tuhan si masuk-masuk ke tenda. Ras kita artoto. Bapa sini surga bujur Tuhan. Katandu ibas renungan kami wari enda nggo ibagikan kami. Ajari pengasup kami Tuhan. Gelah tuhu-tuhu baci ingat kami ras idalankan kami katandui. Ibas Yesus Kristus reh kami artoto kukam. Amin.